Nina jambo moja natamani kusema na wewe litakalo kusaidia kuishinda sauti unayosikia katikati ya nyakati ngumu, katikati ya maumivu ambayo adui anaweza kutumia kukwamisha. Kwa sababu ni hila au ni mbinu moja hapo ya shetani kukwamisha wakati unapita mahali pagumu kwa kukusemesha. Unaweza kama unapita kwenye maumivu ambayo unasikia sauti ikikwambia ndani kwamba Mungu hajakusaidia. Unasikia kabisa swali moyoni likisema sasa mbona Mungu hajakusaidia? Na kutokea hapo shetani anaweza kaanza kukuambia kana kwamba Mungu hawezi kukusaidia tena. Unawezaje kuishinda hiyo hali unaopitia inayokuambia Mungu hawezi kukusaidia, inayokuambia Mungu amekusahau, inayokuambia hakuna msaada tena? Lazima umsemeshe mtu wako ndani, usemeshe moyo wako ukweli huu. Waambie moyo wako, Mungu aliyenisaidia jana anaweza kunisaidia na leo. Waambie kabisa moyo wako, Mungu aliyenisaidia jana anaweza akanisaidia na leo. Waebrania 13:8 Biblia inaandika maneno haya: Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Uambie moyo wako kwamba Yesu aliyenisaidia jana, Mungu aliyenisaidia jana nilipopita mahali pagumu kuliko hata leo, anaweza kunisaidia hata hapa ninapopita. Yaambie hayo mazingira kwamba si mara ya kwanza wewe kuona msaada wa Mungu. Yaambie mazingira kwamba kuna mahali pagumu zaidi nilishai kupita na Mungu akanisaidia. Na yaambie hayo mazingira, Mungu huyo aliyenisaidia jana mahali pagumu zaidi anaweza kunisaidia na leo hapa nikavuka. Wakati mazingira yanakwambia ugumu wa kuvuka hapo, wewe yaambie mazingira ukuu wa Mungu aliye naye. Yaambie mazingira ukubwa wa Mungu aliye naye asiyebadilika. Yaambie mazingira kwamba huyu Mungu nina uhakika naye, jana alinisaidia na leo anaweza kanisaidia, anaweza kanivusha. Yaambie mazingira kwamba mapito yanaweza yakabadilika yakawa tofauti, kwamba jana ulipitia pito fulani, leo unapitia pito lingine, lakini uhakika tulio nao kwamba Mungu yeye habadiliki. Nyakati zinaweza zikabadilika, lakini Mungu yeye habadiliki katikati ya maumivu. Yaambie hayo maumivu ukweli huu kwamba Mungu aliyenisaidia jana anaweza kunisaidia na leo. Na yaambie kabisa mazingira kwamba huyu Mungu ninamwamini, nina uhakika naye, halali wala hasinzii. Ukianza kusemesha moyo wako huo ukweli, ghafla Mungu atakupa ushindi juu ya hali unayopitia. Mungu akupe neema, Mungu akusaidie, akuvushe kwenye hiyo hali kwa ushindi. Anaweza kukusaidia. Alikusaidia jana na leo anaweza kukusaidia. Amen.